O, dobar dan. Došli ste na vrijeme. Danas bih htjela da vam pokažem moju novu kuću i moju porodicu. Ovo je moja soba gdje ja spavam. Još se uređuje, ali nema veze. Ovdje će stajati moja garderoba i moj kućni ljubimac. Samo malo. Sebastijane, odnosno imam Sebastijana. Gospođice, nema Sebastijana, ali ja sam. Ok, gospođice Clark, počistite ovaj nered iza mene. Naravno da ćemo počistiti svaki nered. Počišćeno. Možeš ići i napraviti mi lijep doručak. Ok. Ovdje je prolaz u moj mačji WC. Samo malo da prođem. To je bilo blizu. Ovo je moj mačji WC. Samo moj, jer kod mojih stvari imaju ove zvijezde. Samo malo. Ok. Vratimo se. Sada ću vas odvesti do mojih roditelja da ih upoznate i moje sestre. Sekice! Što je bilo, Seko? Upoznaj se sa kamerama. Zdravo, ja sam Mija. Idem, čekam na momak. Ok. Doručak je na stolu. Jesu mama i tata tamo? Da. Ok. Ovo je moja mama. Zdravo, ljubavi. Ovo je moj tata. Zdravo, ljubavi. On je najbolji tata na svijetu. Doručak vam je u trapezariji. Ne bi volila sada da dočekujem. Mama, pozdrav se s kamerama. Zdravo. I ti, tata. Zdravo. Moram vas odvesti do moga balkona. Ide se gore. Ovo je moj balkon. Jako lijep. I sa njega se vidi lijep pogled na okolinu. Idem se vratiti u kuću. Ok. I da vam još pokažem moga dečka. Gdje mi je laptop? Ovo je moj dečko. Zdravo. Ok, mislim da ste vidjeli moju kuću. Upoznali moga mamu, tatu, moju sestru, moju poslužavnicu, moj dečka. Da ste vidjeli moj balkon, moju sobu, moj mačji WC, moj prolaz, mjesto za garderobu, trapezariju. I u komentarima napišite da li vam se sviđa moja kuća. Komentar ne važi bez lajka. Tako se radim zato što svi komentarišete, a ne lajko. Izvinite zbog ovoga. Ok, vidimo se i čao.